Kumsi benta banyakin tiu shu ya ki kun samla haji la kai football ka sang samla mamlu ha ka jingalam usamla bansan ku parlando kum usket tri bat usamla walamla kharwan lang kum upres dan rengkat ka jinga trailang usport sket tri samla aiban raji bat rengkat ka sport committee lala ban pelong ya ka inter block football tournament arajat huai ha ka balayo ban sei hadu pratli ki teams kiba kentup ya ka lum korbin wakti mau kong tho wei saudong kse lumpira lau aliang bat kaspar bat lai penyelek kai ha ka madan football mau paru bat la pli ya kani ka tournament ha ka khat pratrik unai lur araja huai dau acting sodar ba JS Raji bat la penkut no ya kani ka tournament ha ka khandai tarik urisau araja huai ha pedeng ke ji kendu final ka lumpira persya ya ka lau arliang lawan ban sakhi ya kani ka final football daki pai ba rui football kashnong mau mulu football ke jengi mentas ni kam tamiri art league team ki ban sele kani ka final bat ya borok ki pai prashnong pertha bat borok ki ledan banya sakhi ni ka dekan da muslim show ane ka por kanang bagan ya khamat khot no enta presiden jengka seng sama ben ai ki kentin pedang soha ni ka sgi ka ba khadu jong kani ka jingile kai football interblock football tournament arjar afway bala penong daka seng samla momlo te hakani ka por ka banta e pedang soha ya assistant executive engineer jong ka MECL jong ka solas division e ba J Khanayar di ba dan rekat bangi hakani ka por ba pelai ka por ka jingi hoi wala ka dei ka sgi shutiru ndrei ida penpau ka jing la kloi ka jingi ban ya dan rekat hakani ka sgi ka jingi kum ka seng samla momlo te kum juru idon ru yang acting sardar jong ka snong momlo ni peng sobhai pi na ka benta ka jing don rekat ka jing fi na du ka basdang jong ni ka jing la kai adu mentaru ka bakut te hoi idon ru hange i sadai gorem ru mo iba ps ringdo iba idon rekat bangi ka ni ka por bat yaki dkhot jong ka executive committee jong ka dormasong kibaya don lang bangi hakani ka por wanya sakhi yakani ka ski jong ka jingla kai football final hapring ki artali ki team kiba na preng jong samla ki jongi kiba ngilai penyai hakani ka interblock football tengi ngai skamru kalong ka jingjob na ka benta ka jong kini ka atlet team habakin sai yo wanya khon ya ka final ki jongki kalong sibenta na ka benta ban kentiu yaki samla ki bran pok snong ka thau ki jongi ha ka bedai ba kani ka sap ka baki kidon ha kani ka jingla kai football te kumba kalong hi kani ka jingla kai football ka ba ngila kai ka ba ngidon ya ki thong ha ka jingla kai ba nginyo ek jingjok ban mentaru kala dei ka thong hi na kam ta jong phi ba filak poi sikani ka final bura atli ba nginyo ban poi sa ka ba nginyo khun sa ka wai pat ka thong ba nginyo ya ta ka nam adu te ka jing kit bok ruang kalong ya phi baro atla wan khnang na shilong kibra dei ki sponsor kibra hani ho kiran kiwe ru ki sponsor ani kiwe puru kirang ba kiwe no senyang ka ban pelong ya ni ka tournament ka bamta te hakani ka por ngi don ba sundam ba ban ker kiwe ya hawan nga preng subhalang ki saya kani ka si ka ba ngi pelong ya ni ka final ta si te kan da muslim show ni ka por nga kharu i ba bas kam shawang balong i sekretari jangka snong momlo bain ai sikiti na ke jingelang belong ru vice president jong ka sang samla ikblesh boni ba khanayor bi don kat bat ngi kene ka por oi acting sardar na tai ex sardar bat ki dekat ke executive committee ba sanram bat ki wei pat ki prarang ba te ngai kublai ru na ka bentai jong pi ki artli ki team ki balapoi sa ka final ha ka ban yakini ya ka nam la ladu ha kani ka singi ka pamenta te kalong ka basngo tanat adu kata-kata haba ngiui ba kani ka madan lani tikun samla jong ka snong ki dap ki pendap ya kani ka madan ha ka ban yala kai te lada kram mapi ki kun samla ki ban yala kai ya kani ka madan lese ka jing tre sitom jong ki nong penya snong ban penyo ya kane ka madan hadu katne ka takalong menta kanlom ka balai noi teng ai ku play na ka benta ka seng samla bat na ka benta ki nong kit kam ki jongka o ya ka sport committee ru kumju ki bala ya tre sitom ban penlong ru ya kane ka football enter block ka jongi
kaba job menta ka singin sakhi ya ka final ha kaba kini ki atli ki team kin sayo ya kaba nya kini ya ka nam la do U Assistant Executive Engineer ke MEECL ba J Khanlayor long kongsan hakani kasni harangkat ke jinalang u acting sodar ba JS Raji u sodar barum kisnong mamlu ba PS Lendo ba S Khasanti u badai u director ke S Khasanti Production iba S Sindram iba Banke Lang Lendo ba rangkat kidkhot ke EC member jong kisnong President ke BDP ba penskam Kharwan Lang President Sengkenthai mamlu kong B Kharwan Lang ba Secretary Jong ka sengkan thai mamlu kong Angela Dekhar bat kidkhot ka EC members jong ka seng samla mamlu bat kiwe brasha khot suba hakani ka sngi disiplin. Kemudian kai, ha kan no football ne, kan basketball ne kini no disiplin jadi ben don. Kor kan burom mi ginong punya, kan burom mi ginong punya jong ka tournament, kan burom mi referee mi ginong punya jong ka game. Ba kini ki usah perang. Ba nang tri sistem. Ye practice bah. Namar kono game hi kadai ko mengisi om berbuat practice makes a man perfect. Kalau bidang kita jing tri sistem jong fi kini yo khai ki uso. Panayon bulangi Assistant Executive Engineer jong kani ka komisial igla ai gitu kitien kentukan pam igla awan bersial mingi ne kapor. Biết kabul kalau tekan. Wis good ball. Lo. Hai, benar. Salah mah. Itu ni dia make clip. Alirin main dia.
iPhone kêu các bạn kêu Luka cũng ngủ cái một phê đều yang buat bola tuang lah ini barang ya kacang ya malu sak yo barang tu sungguh jika ada apa ya man kemat tahamat ya butuh barang kan mas tong bola kai bang Dream League jangan masih tinggi hati lek ada ya siapa pun burung kayak gini benar ya ada arti kan final nanti mam dia tidak tung hari pagi ya tim lang mama boleh api mari boleh pulau bu syuting tu mah hati
Langsung dari. Masih kentang. Bimong. Pas. Apa? Baca ini. Junior ki. Ayo kena. Iya. Kena itu. Lên. Lấy một bậc không về. Hati. Ini hati kan sih. Mati.
hati. Bukan player shoot nih hati. Garu Pak Miguel. Jalan. Kani ba tagada kanjok ni kaway pat. Lari yang kalah, lu ladi kata kata. Masuk masuk di rentan lagi gol saja. Belum mali servis dulu. Belum mali. Ding. Salah udah. Ya apa ni? Ini masih. Terima kasih. Bin. Serai pakai je. Serai pakai. Dah lama pergi rumah ni, dah lama meli tu ni bukti. Dah hari ni final iba kini tim berarti kalau kita fan. Nama kalian tersetai kalian pasti perlu kita ikut sebuah kalian. Jangan kira idan iba alur pernah bagi akan di pria bareng juga yang sama. Jadi represent dulu ke stesen dulu. Tidak manager iba bini serua. Dia malam dia pria dari iba ada pria jaga tim. Sembelih. Dari pahara simile kini berangat entah ibadah dari way. Ibu kapten juga tim lo dia experience. Qualify by Jefferson Thaba. Ham scam hi ka tim na shadir ki don iba Aldrin iba Penbaha. Ada ki tim lagi Fasdagan juga sing. Kalau orang yang ba iba Freddy Thaba.
Mana? Oh. akan ikat interblok Hawaii. Operasional kita punya dokumen begini kita angkat ini. Ini sekarang kita dalam BIB Kasih Samla. Belum nikah kai itu nu. Gaji la kai ka sedang kalau beritnat bali akhat ha. Syua bankut kapol jong gaji la kai kata kelas step ka lumpira kala trishitom bat kelela kai bha kala yo ban penki ya kajar da ka bio thap laikul lingba ubob stiwa nongrum ublayo arkul bat samla penbahas sendram ublayo sikul bat ha ka kelas step ka lumpira kala yo ban thap laikul lanot persya ya kalau aliang. Perpuang deh lambat perpuang apa perpuang outside ni yala papa itu papa tu number number 7 PT number 7 papa ini number 7 udah mi coba potong white number 7 coba ya di sini bisa diam iya mendes Ronaldo lolong dawan ni dari Ronaldo lakanya apa itu dari Ronaldo alang pala alasan
kia syai. Baik kita yang lomba yang pelun-pelun kita kesempat. Wow. Tapi ini belum Bat haka kelamiet ki players jong ka lum phira kila sai shushu ya ka sap ila kai bat kila yo ban thap sa saukul lingba u Bob Stewart u bla yo ban kerwet sa arkul usamla arki don rin si imli u bla yo ban thap shikul bat usamla aldrin nong si u bla yo ban thap shikul bat nagaliang kalau arliang kila yele tenge bat kila yo ban pinki ya ka arkul lingba u ba kham bah marpna u bla yo ban thap shikul bat u henin Hardin Raji ublayo ban thap shikul bat habakut jong ke jingila kai kalum phira kala tam hinyau la ar persya ya kalau arliang Bakadu kalau do arah nak kalum kira yang kabatnya nyuku la ar ya kalau arliang kalau ada ar ketika lau arliang di aku lagi kecil bro arteri kamtan kalau kira kalau kaladu Kalum Phira FC kelalong kaladu hakani ke Interblock Football Tournament Araja Arhway da kablayo ban khung ya kasong pisa kabalong san hajar tengka rengkat bat ki trofi bat nakaliang kalau arliang FC kelayo ban khung ya kasong pisa kabalong araja tengka rengkat bat ki trofi ki gusnam ki bakerpang kilek sya ka discipline team mau kong tho FC best player kalek sya usamla Hardin Raji nakalau arliang top scorer sya arkilang nongrum ublayo ban thep prakul best goalkeeper kalek sya ulus step Raji nakalum korbin FC best defender penbahas sendram nakalum Phira FC best promising arkidon main si imli bakumjuru player of the match final Bob Stewart nongrum nakalum Phira FC Kublet sibun bak bantian lindo maka kerpat ikong Angela Dekar ben ai begini ki repis bangsa Bak LR Sabong semenjak kebebut Pak Kadagam play memang mereka kasih terus pun Pak si kawan lang mereka kerpak iba Erkan Lingdo Bainman Ahmad Ibadai Mati Dua Jabat Senang Bain Ni Wanak Hajar yang kan juga SSM
Baisam ya ka best defender balas sponsor da Indong Lang Dieng Malngyang. Last sponsor da Indong Lang Dieng Malngyang. Ayat trophy yo best goalkeeper last sponsor da KK Fabrication and Stationeries. Kani salah siya dua step keluar deh. Tim Malaysia kamau kong tho. Bat nakaliang sports ke tri usamla Aiban Raji ula aiku belajar pang ya gitu baru ki bano senyang. Bat ki bayarap ya ke interblock football tournament Arjar Arway ka seng samla memlu kanyai pertu na kebenta kitu baru ki bela kersan bat yarap na kebenta ki jingdon kam ha kani ka interblock football Arjar Arway. Kerpat ikapkan jaka awal yang bagaimana cepat bersiap ya ka cash prize ke blok Arjar 3. Akhirnya ka sponsor da iba ban kerlang lingdo bagi ban kersan lang lingdo. Aku minta ini agensi lingdo. Sampai. Mereka cash prize ke